Mahyun teu sireup maputereuk mapekayunan rareside mangde madui putra manakek wet niar waregang wisayeuk mangde wenten putereuk riantukan sampun waneh ring indrieu malawar torpanakata suwiwiak tide nenten madui weke mahyun teu sireup gawi ajnyeuk raris mekayunan ide jadi nangun yadnyeuk ngeuneuh sireup sia serenggeuk wenten punika ide sane meparab resieu serenggeuk prasastek karengeu wedagde ring sastreu kasub kalumrah peradnyan ring sastereun muli rieu ajnyeuk kabeh wan wenten nyamenin ring paindikan iadnyane sami
nganu ngemake palanganak dia bieu sani presiden ngamulih kang putere sani mau tak mau siret pini nariana ide sani ketur antuk ide sang Prabu hite kene mangde hidrauh kepuri Ayodhya kadegang Bagawanta wikang sirapini nenten tulak ide ketur pieni ente kasihan katuna si jain ide mangde ngajengin punika yadnyane ya sajeni nyek dahua madang upekaran yadnyane sampun punika cuma wis sami ada puspaganda cendana
kayu asep sekar nyik-nyikan wah woh-wohana dia grete senatil madu santen empehan minyak wijen ireng taler madu muang kumbaku segrek wati miwah jun muncul kambengan burat wangi lan nyanyah kringsing lumeke sirek mahum raris ngawitin ide ngwangun nomor adik bisa raksasa Peter miwah sanis sios-siosan pisace miwah raksasane sampun punika kemandraina bote kabeh ini lagakeun budane sami punika pada ketunungan ngasih ngamami gene rika sekancan sane jagi yang kalen omane punika sekali karana yenawi soilen-ilen upu karane sami
sampun punika kekaryaninnya anak lien pradiaste sani upekara penur miwah linggih ide betara sampun punika cumawis parami suara yen nangan Soang yang siwa sani keacepang anggu ring aku ande bahani mai maling kering koma genine sampun badar yen sampune hide betara sampun kalinggihan dinitiasaken dang minyak sasuami raris kasih radang punika minyak somane lawan keras natil madu ngaruntut raris minyak wijen ireng taler madu akse sami ade ruwang niu
cenane kayu asep punika duluran ibuna Sang Hyang Kunda Pianuju Putar sani melingge ring pahoman ke astawa carumaku lilingan sama si Emang seadadi Wailehin antuk caru Saheulam daging mewah empehana kalawan sekul niwi Kemiwah ajengan yadnyane ya namas saluir nikah marasih kecampuran tuk sekancan sani merase utama Ria sedang Sang Hyang dua milah Kala Sang Hyang Agni punika dumilah Ninewe diaken yakanang newe dia kabeh raris kan tebang punika sedaging iadnyane sami wasa diaden olamu asa punika taler
umbi-umbian muang kembang gande dua adik miwah sekar arum-arum dupe makemiwah sani lianana sampun puasirek pinu aja sesampune puput ide batare ka astawa binu janan sang maharsi paripurna keaturang rayunan riside sang resi agung sampurna pisana kalawan sang wikuaso aksi makemiwah pare wiku saksine ya wino aresite dina aksinan desire baktinin katurin waguru yagan punika ide